Abusua, Kwabena Boakye of Abrewa Mafia fame. Say common the way. You see idea, AC cost of social media no. Asamana be do headquarters. And until say idea no tum na for ye can be. Near church na hu sama e cost between Kwabena Boakye and afi yes sister Vivian Lawrence. Yen nyina enim say nkofo mienu we abusua almost started jumedie bia na skit bia. Ye fe na Abrewa Mafia somewhere 2022 edeba 2023. Na the way am common aba no I was there Kwabena Boakye no ohu ni say disappointment bia bem Vivian Lawrence promises bia yes sister and I am mama and then yeah abusua say Kwabena Boakye no feel say no some promises are echo so no the promises have failed by Vivian Lawrence. Abrewa me ko Vivian 1 CD ni da me ko Abrewa de me yaduma se donkey echi kan sai de me yaduma ma 1 CD ana ni pa ko ni bem ya yo se de o ka fa me ho na ye no kre I say what paint me black and still na o cement so ntimi wo so o bari me kura me wo so sie me ana kasa we ya me kasa no woledi we do me pa ocho me pa ocho me no awie ene ne kura na o frame adwuma e do mam 700 cedis January me yaduma ma 2 days 14 million February 3 days 2001 they also want me evidence bi ase who me who be from the right source in here no correct. So 2022 February na be fam in Abrewa Mafia no. You have bad intentions for me. Who have bad intentions for me? I don't bad nko a. O wonti nko fam kro na me timi nko bo hono mo nko tamwa. Nye pani bia na nim nyansa. Pani fo ni bia chi. Ese nsuo de toy. Already hitter na me wo wi ano. Di nka be cancer mi do nyame ne nka be so truth abam so obu ase. Because so nim nyansa. Enye de obetia fo bi hu bia na abejede. Awo ya bra me bere wo Vivian sanu nyina afiu. Vivian ka kire me say woni ne bedi nkomo na me hodo nyina free ni mu nyina ma ha ne kojo kansa mu nyina mo ne mu wo problem na mu nyina ma cheche mu nsam ya fra Vivian die na me meji bibia free makomam na metumi nya be 1 year bia ka me mfie ho a me da transfer hwe me manim Abrewa watiki me bado kofo bia me no mu nya asem wo hu nto mu nyina fa fe ne nya asem sensi to se ne nya asem but Abusua higher Primax TV online YouTube channel mesro what join the subscribe like share video ni bi na manfo nya bi hwe aya comment on our story na Vivian so enye kama Abia Kwabena Boakye aba be kasa wabe allege allegations bi and a shocking revelations bi a abrante no e de abetu dwa on our sister Vivian Lawrence no say Ghana for astarte kasa o video no fiti nura abepim enanwumre video na building momentum pa say on social media there one story that is trending is Kwabena Boakye new revelations are all they to dwa on our sister Vivian Lawrence abusua somewhere 2022 at the Ebemu 2023 and you who say some skits be started between Vivian Lawrence and Afia Brante we are in front of Kwabena Boakye skit no na Abrewa Mafia no skit be a na sister Vivian Lawrence I know to say old woman na fe ne nana na Kwabena Boakye skit no mo from 2022 2023 24 at the eba skit no assistant eniasa because you say Kwabena Boakye no am say na skit no ntwabiom ama abrante bia say friend Clinton and I be take charge of Abrewa Mafia ne nana na we na enura Kwabena Boakye call live on Facebook abusua na nsema Kwabena Boakye de ko tu dwa no o feel said there be promises bia yen sister Vivian Lawrence no abusua one fulfilling promises no o say Vivian Lawrence nipa bia onyana nka obeku no onyana nka ono Kwabena Boakye no enya de obeye ne ayetina nima bi wo ha wono oyeye edeboa no Nemo Vivian Lawrence and so I was say or reciprocating the same thing edema or no Kwabena Boakye na wo ba no mu na nim no or jinisika or say tell some na de Kwabena Boakye ka bebre me to me kan nyina step by step yenko tie nkomo Kwabena Boakye bia tie nura abepem nde oguso rant on social media ni nyina na say Mr. Vivian Lawrence ohun say we playing wicked our life or by him one Abraham me di nkomo na wo Kwabena Boakye de bia na me nsu odem o fra me ba ya na me se buso na me betoto niam na me kɔ asa niam aye video mi obo ase o me frifie ma ba golf park de nim boase bia golf park chi akwan bi da hɔ kokofo kura so na ma be gina yi because me ye ofia nipa ntia ase ma me nipa ntwem ma me nya video we ene me twane afa moto abe gina na me ye video we already you've been wicked to me on pamasem o time what we ni mama mkra yo de kakra kan wano but deep na hwe ndi mu na o kire ni true colors nya kwada no 38 years aka 2 years no nya 40 years I'm not a small boy
me no nanti ya che nti wo fa na kora na me sell na me didi mo chi na ole di me ba 19 years hwe me ba wi as last year me nti fa na nkwa university je na ferisi Kwabena Boakye na university ahenya de ko but ole di wa mo me you let me take some decisions be a me life changing decisions me take it wow but one appreciate me on any day what am say so be ya dwuma me wa kuma mi da ajimi hiti wa chiri ema social media na oba wo dia me fun obi transfer so mu na hwa adwuma oba ya ma me nan sin umu na ya ma omo mu nim sin nko ase Boakye de o na de na esi umu na ma bontu so fokuru bi say me say so na no wa ba wo me no akon go for say so o dia ba o say so ba me from adwuma wo ye ma me and go to interview say an interview am post ye say why you adwuma ma me Emma was say adwuma kama when say adwuma kama you wanted to get rid of me on the same month because na yabasa no claim me film that Intina na aka Abrewa Mafia nko so you were stopping that adwuma no say who see say adwuma no we me film Intime me de na eno na afi me no ye na wa wo control no because adwuma kwa na wo say control already adwuma no me nya $1,000 da so am diska na ye adwuma no ska na di twa mama kali mo no na wo ba wo gina me so me fentua wo mo so na nkenye ne sa because mama kali no ye obi na oba channel no bi obetwim condemn wo ba me twa sa ska na mama kali na 400 cedis a day no adam de mama kali no me ko mama kali no otwim condemn otumi de ye adwuma gidigidi ye no de makọ secret no mama 1.5 me ma me no na me so struggle be jana me ko fi because me to go from state o adwuma no Abrewa nti me take aska film 60 cedis and 70 cedis film kra na ebeka 80 cedis me de bibi imagine sana me ko so mama kali ba me ho no age me 400 cedis o say me hia mama kali na so be ba dia na che say first day na mama kali be ya adwuma ma na 300 cedis no na ni anso okasa kasa wo ka ni nti na kodu fi frem ka asa me kire no e from me tua mama kali ska bia o de mani bia mama kali me ko de say so am ya na me to me nsuo me na me to me energy drink ono ni me ba na to me nsuo ma to me energy drink na me de ye na adwuma ma no nya me ma adwuma o na me de ye na adwuma ma no e to da kura nya me sa to me bia no ko na me sa de problem sama no e do adwuma akwa to mo 25 cedis no de abre Abzia ohwe the way na Kwabena Boakye esi eka ne nsem a etrepefie se betrayal bi akoso between wono and afi yen sister Vivian Lawrence. Abrante ne se video no ko ye wo fie a anka manfo be stop no from doing the video and until wa be se nruam e wo baabi and na oye that place he has the freedom, he has everything to say whatever that he has to say. Nature say nema bi anko ye promises bi a omode ye no absia promises number na wei na ade baako a Kwabena Boakye de tu dwa o se eye ne yapa ne se abra na omotwa skate between wono and Vivian Lawrence Abrewa Mafia no absia ebeto de bia ne wo fafia blochi bae ama kwanya beda ho atam na wako UK aba fresh be 2 months mu ani ena ne wo fa eba ye se anka USA kwan bia beda ho ntan konya anka o de Kwabena Boakye a woye Abrewa Mafia ne nanan ebekọ abrochi USA Nemo no yes sister Vivian Lawrence anso ekose ne bosse ode ne beko USA enu ti Kwabena Boakye ekoka kire ne wofa no eka kire de se wofa yi Abrewa na ka kire me se nyame ya dwuma ode beko USA ti misrew akonya na beto ho no fa nkoda ne biko na obobodin ene ade enu ti ne wofa no odi ose eyoyo ama ode ebibu koye up to now se ne na Vivian Lawrence ede ne beko USA na abusua ene ne o say because of that ebusuafo kra mu na mo feel say sebe o kwasi ampeni ni nyina eye wodo ene adwuma na o feel say woni wo eye demum no unya nka be play the wicked pa Kwabena Boakye o tu am ka say 400 cedis a day 400 cedis a day boso mi bu ma me adwuma 2 days ebi wa ma 3 dey wo so na be 3 no the next month will be 2 edu be bia me ho start year we hin no afi de na ma me ba 1 day that was when I will introduce Clinton ntedwuma na obi abeba 2 days me kwa na ma ba 1 day already sada mana na wo de ye me ni nyina na wo bi didn't notice na ma ba 1 day ye be ka so na your story obi ntwi nkyerɛ wo de ye de bia me ka sa na wo ka kyerɛ me se me pese me kyerɛ wo de ye me ka sa me kyerɛ wo de ye o promise na promise ye and one for fail it. The promise you promise us one for fail it. Me ba me
Umamba May, July, and American Fabric buy. Before some American Fabric buy, no talk camera equipment, I'm recasting in American $11,000. So about such equipment, $11 good $1,000. To me, just ask can acquire the start time they started YouTuber already. You can count to me say. And then Calvary boys now respect to my industry, Can you respect them? Calvary respect me. Same. The kind of heart I have for you to we jam Satan Tadie. We jam Satan Tadie. Already, you're giving 400 cedis a day. Me mama can't show semi free large hotel. Let me buy VIP 40 cedis, 50 cedis. VIP 100 cedis. Me back 10 cedis. To them, I'm 150. Me be see asafo labor. Na me ba ofi ho no ma. An papa no 40, 50. Me ba me matena okay man na matena car bi me kwase so. It is no be kan ho 200 cedis no. 200 cedis in me kwa the same routine. Me fa free ofi ho go ofi na da you tie wi and asset so. Me fa free set so na ofi esa ko VIP 50. Masafa VIP 100. Me sa ko do ma 7 na masafa ma 7 to hotel ho 30 cedis and 40 cedis. Because me kwa minya taxi but taxi na wo ma 700 minya. Nti average me back must be in and out no nko ano be 400 cedis. Me bia na nka ho. Olivia ba say so ma aduane one. Edo nyime ni ebeda ni na be find the baby. Se edo nyime bi na o ma aduane emburu 2. Me bua say nyime nko na me wo ho. Endo out interview no say we ni come. Ba wo crew members. Ye ka say company involve of fine mo. We Jimmy F. Jumam first one, me buy, me na man buy no. Ma me me uncle de no. Me uncle Fabrice by July or no Joe Christo. Wa wo Colorado bia ni mo Joe Christo. Wa wo Colorado bia ni me offer. A friend Johnson. E bi nso friend Albert. Me offer na nyanche yu. Nya se bi obi na ayem papa na se me offer no. Eye me blood. O mami na di mi na beach. O mami ene di mi na beach. Oledi wa me yi. Wa ma me feel for ko eni se me sense ni me yakwasea. Ba na me kire o mu nyina se me yakwasea. Se de ndo a wotena interview ni se wo kama ko fate. Wo video post yi na ni se me kamba me ka. Na ni se wo kana. Gencha na ni se wo kana se wo ni se wo kata wo se adwuma no. But wo be kan se adwuma no. Because na si wo wakomam se adwuma no me so mu no ko no fa ba say eno Joe Christo nkasa wako Europe ba nti no o ya America bi na yesi dowura we ma me gire me ka me kwan me nam kran kwan so etwa every week. This was my statement to my uncle. Na me na ba ne ti obi me ma me eje wa asoma me ke me ka bi ana me yi dasie because enye ntro na me ye den me twa me kabia me meyi that year because nto na me twa me ba to askoro mampon bank na chi ho ufa bank na chi ho no kwan na de bank na obi mu ye yi nko na me wo fa bro nsan na transformer ni si ho no me na na ton so no ma me na se ni nya no me na ba no na ba te ho hobi eji wa te ho ojo Kristo te ho me me hobi me ka kire mu ofa se ofa akwa Europe ba December ma bere wan so no me ye dey e ba America. Nti enhye da anya de nti nkora na machiri ba no wo ho me bobo di nyina atu so o machiri ba no wo ho owura isama kwan du ne ba no wo ho amako du man bi wo ho no boys ni bu ho nti mo mfa chance na nya de emma o man kasa na me ye me gaga e wo ho boga makwa ba 2 months boga me gaga me jimi bi abodwe sebesi ye wo jimi no na kwa me wo me jimi no na mkeka nkwasa sɛ mo ofa anim na msɔre pie kɔ obura me ka sɛ ni wie ye no na July o me ba May Abrewa me na ma me no na me no enye sika o but o me no hu sɛ ngofo sɛ me kuska ho because odo ano sɛ ma dada santo na dada santo de kɔtena eyi interview so the godson ho ko ka sɛ wo no bi ye adwuma na o de ama wa ade na wo so wo di kɔ bere na die sa narration ya God already o narration na mete no ana me hu ne say ho o person manipulate. You've been a narcissist why is I do me so check
Sana Roshi na brother Santo Bema. That's not my problem. My problem is you know me say your YouTube channels ni bi. O ka kire say yenye adwuma no ko enim kakra ba mo bia one day. Ntole de yenye adwuma no ko enim ya start adwuma February 2022 as of October 2023 no le di me kwa no watch am gire wo ma me one video kra. Abzia frustration videos ye bra na ye ne de ye nka videos no wa je ne bebre na o de gunti tan kese on so ni nyina no eye disappointment o feel say yen sister Vivian Lawrence e de ama no with the years one na ye adwuma in the skate industry, in the movie industry. Na o say the movies ebu o twampo no aya o invite bi ne mo ba mo betwa because of Vivian Lawrence nti abzia omba mo gine sika na o de mo na mo de mo invite na no akoji skatara na waye because of Abrewa. Inja Abrewa o si wa Mafia no. Na Vivian Lawrence so ehu video no. Wa hu video na e cost of social media na busia. One also aye a little skirmishes like a reply. And on also there too. Ama Kwabena Boakye. Na say to kwa na de busia. Em say na de betwa. Vivian Lawrence akasa. Sanoka. Mimi obi bawo. Mayebi amanipa ankasa mayebi amanipa bebre ene mabre na se mesi meji ma home kakra na ma concentrate wo mia me so kakra na enu nti nipa hu de ma ya moma enya hwe me ya nipa mitimi nya ni nyina se me mentimi anya ma wo ne na se enu me ye ma wa obi foforo no nya ma we se da forma oh yes de metimi and amayeno was mimi ni se mayebi ena nyame na akra so ni se mayebi ti de mayama ni bia so we hu na se sei na o ka dia awo no ano ani de metimi ena mayeno ntimi nyini nyina ni nipa enu ti so do sana tu adapa o so do sana tu adapa o so do sana tu adapa o Adape Trankua. Oh, once a very friendly business people. You see, it was a bitterness and anger and Abem Kwabena Boakye Chale and some of the while she be part 1, part 2, part 3, part 4, part 5, part 6, part 7, part 8, part 9, part 10. Then the breakdown and the idea bano. Tokwano, Sada City on social media, Ninginano, a betrayal of his hard work. To Abrewa Mafia, our officer, sister, no, went to me and one. Message, I'll subscribe, like, share videos, nibi, na fi one comment on the story. I'll come back again with more interesting stories.